muri iyi documentaire turakwereka amateka ya Ange Ingabire Kagame kuva akivuka, amashuri yize, umuryango akomokamo, urugo yashinze, abana be ndetse n'ibikorwa byamugize umwe mu bagore bubashywe cyane mu Rwanda. Reba video kugeza ku musozo wayo kugira ngo umenye byinshi utaruzi ku buzima bw'umukobwa wa Perezida Paul Kagame, Ingabire Ange Kagame. Aha wageze ni ku Ngabo Yacu TV, abami b'ibyegeranyo. You welcome. Katuvuge ku mavuko ya Ingabire Ange Kagame. Yavutse ku tariki 8 Nzeri 1993 i Buruseli mu Bubiligi, mu gihe umuryango wa Paul Kagame wari ukiri mu buzima bw'ubuhungiro. Ni umwana wa kabiri wa Perezida Paul Kagame n'umufasha we Madame Jeannette Kagame, akaba ari nawe mukobwa umwe rukumbi mu bana bane b'uyu muryango. Kuva akiri muto yarezwe mu ndangagaciro zirimo gukunda igihugu, kubaha abantu no guharanira indangagaciro z'uburezi. Abamuzi bavuga ko kuva mu bwana bwe yakundaga kwiga cyane kandi akagaragaza ubushobozi bwo kuyobora. Ingabire Ange Kagame amashuri yisumbuye yayize muri Dan High School, ishuri rizwi cyane riherereye i Wellesley muri leta ya Massachusetts muri Amerika. Nyuma yaho yinjiye muri Smith College, imwe muri kaminuza zikomeye muri Amerika, ahakora impamyabumenyi ya Bachelor's Degree muri Political Science and International Studies, amasomo ajyanye na politike ndetse n'imibanire y'ibihugu. Ariko ntiyahagarariye aho, yakomereje muri Columbia University School of International and Public Affairs, izwi nka CIPA, aho yabonye impamyabumenyi y'ikirenga cya Master's Degrees muri International Affairs. Dore ikintu utaruzi no kuri aya mashuri. Aya mashuri ari mu yubahwa cyane ku rwego mpuzamahanga kandi yatumye Ange Kagame yunguka ubumenyi mu miyoborere, diplomasi ndetse n'iterambere ry'ibihugu. Umuryango Ange Kagame akomokamo kandi Ange Kagame avuka mu muryango w'abana bane, abahungu 3 ndetse n'umukobwa umwe ariwe Ange Kagame. Imfura ni Ivan Cyomoro Kagame, uzwi nk'umushoramari ndetse n'umucuruzi. Ange ni uwa kabiri. Hakurikiraho Ryan Kagame warangije amasomo ya gisirikare muri Royal Military Academy Sandhurst yo mu Bwongereza. Ubu akaba ari officer mu ngabo z'u Rwanda. Umuhererezi we bamwita Brian Kagame. Nubwo ari abana b'umukuru w'igihugu, umuryango wa Kagame uzwiho gushyira imbere uburezi, umurimo ndetse no kwigira. Reka tuvuge ku rugo rwa Ange Ingabire Kagame. Mu mwaka w'ibihumbi 2019 Ange Kagame yakoze ubukwe. Bertald ni impuguke mu bijyanye n'ubwubatsi n'igenamigambi ry'imijyi, akaba yarize muri Massachusetts Institute of Technology cyangwa MIT, imwe muri kaminuza zikomeye cyane ku isi. Nyuma y'umwaka umwe gusa, ku wa 19 Nyakanga 2020 abindingiye ingoma, akaba ari nayo imfura yabo. Noneho ku wa 19 Nyakanga 2022 bongera kwibaruka undi mwana wabo w'umukobwa wa kabiri witwa Amara Agwize Ndengeye Ingoma. Uyu munsi Ange Kagame agaragara nk'umubyeyi wita ku muryango we kandi akanakomeza ibikorwa bye by'iterambere. Ange Kagame nubwo benshi bamumenya nk'umukobwa wa perezida, Ange Kagame yubatse izina rye binyuze mu bikorwa bifasha abaturage. Akorana bya hafi n'Imbuto Foundation, umuryango washinzwe na Madame Jeannette Kagame. Uyu muryango wita cyane ku burezi bw'abana, cyane cyane abakobwa, guteza imbere ubuzima no guha urubyiruko amahirwe yo kwiteza imbere.
Ange Kagame kandi azwiho gukangurira urubyiruko kwirinda ibiyobyabwenge, guteza imbere ubuzima bw'ababyeyi n'abana no gushyigikira uburinganire hagati y'abagore n'abagabo. Yagiye agaragara mu nama mpuzamahanga zitandukanye agaragaza uruhare rw'u Rwanda. Hari kandi imishinga imwe n'imwe ijyanye n'itumanaho n'isura y'igihugu yagiye agira uruhare mu kuyishyigikira. Isomo twavana ku buzima bwe: ubuzima bwa Ange Kagame butwigisha ko izina ry'umuryango ryonyine ridahagije. Kwiga neza, gukunda igihugu, gukorera abandi no gukomeza kwiteza imbere nibyo bituma umuntu akomeza kubaka izina rye. Yahisemo gukoresha amahirwe yabonye mu burezi no mu muryango akomokamo kugira ngo agire uruhare. Ange Kagame kandi ni urugero rw'uko ubuyobozi bushobora kujyana no gukorera abaturage. Niba wakunze ibi ngibi tubwire muri comment. Ese niki cyagushimishije cyane ku buzima bwa Ange Kagame? Tubwire mu gice cya comment. Niba ukunda documentaire nk'izi zivuga ku mateka n'ubuzima bw'abantu b'ingenzi, kanda like ndetse ukore na subscribe ku Ngabo Yacu TV. Usangize iyi video inshuti zawe. Murakoze cyane. Tuzongera kubonana mu yindi video cyangwa se mu yindi documentaire. Njye wumvaga ni Ngabonziza Patrick. Ndabashimiye.